for Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kikinhuan baper ki bijo im kamai jakpo neki kam jengok kai perthai hakani ke jela hak arp khandai trik naitung aja penrio kilakar pat yak sarkar jela bakan penmi no laka jing penpana ka perkheng man pan khanglat ika jing yeshet yetio harut surang pada ki jaka jengok kai perthai haka than sora pada ki wei pat ki district ki bala pencabu hadu kata-kata ye ki saudong saukun kamai mariang haka jingkan bikilap thai khubor u chairman jangka Meghalaya Rural Tourism Forum uba Alan West Kharkangor hadin ke jingkendu yu menteri ketanat jengok kai perthai ka sarkar jela utimuthi di Shira ulai thu baka jingeshet yetio kinongan kai na jela Assam kelas dang nadu ki arsna menchwa hakithan seora bat menta kalapur sashaki wei pat ki district jong jela Ni keren sibun kiki gibede baka lawe jengka kam semua kai perthai ke jela jungi kumno bandang kampen bha kumno bandang kam penwandur siksio taba kawe ke point ke ba ningkong ka ba khmat ke bangi ra sa sarkar ke di ke concern ke ba ban kata ya ka image jengka Meghalaya tourism te pinu ini hakini ki kelas sedang he mentala arsnem laisnem bat hakini ki sibnai armnai kini ke jingwan kerthlap bat ke jingwan penjabo jengki ngamdok ngai bagi degi turis ki degi nongwan jungok lagi nongwan kai napo Assam ki bawan ban set ban kira itu ki gas cylinder jengki kira ki khiu ki siang jengki bat kiyang hangno kala mendai harut surok tadi hagi jaka punga ki set hang tu ki bam bat ndadap nang tu ki penjabo itu ke jaka kala poi ho put ba kala ima kam de syuk ba malumala bat ngisno balada mla bande e ni kam kala ban kata bat sniudur ya ka durkhmat ka kam jungok kai ka jela jungi ti hakamat ban kong ni dawan ka sarkar ni kentu ya ka sarkar ba ka de ban penmi no ya ka we notification ban khangno lani ban ya kan ka roadside cooking but open space cooking haborok kawai ka jela bakun thop iki district paper jela nomor ba haki arsnam naisnam kasdang hasora menta pini haki ni singi kala apur chadu West Khas Hills kala apur chadu South West Khas Hills kidon ki bethu ki ong na lenti Guwahati Ribhoi hadu Shillong ru kadi gaju ki brio ki le penju te kaba kadai ba kalau orang palat put adu ba yang punyut umlali isu ha seorang ibu ki volunteer idon tinrei kalau apa put ba wat ki volunteer ki melakukan drup show te ban solve ya ni ke isu kadai hi sarkar ba hapan le kani but kadai ke jingkit kli jong sarkar ban ensure ba kam dei ban kata ya kani kam chung kai perthai jungi but ni da tentu ting ba kan penmi no ya kan notification nang ba ngin yo ban pena pai ba bat ba kibre menabar gintip ba ha kan ke jela jungi num sya syu ban wan ra ikut ki gas cylinder num sya syu ban siap kat hawalap kat habamon ngan syu pun mau hendiat ba tani ke jingja kala jah gua ru mentala try arsnem hakaba kalau kumju hi hakaba kibre ken ra ikut ki gas cylinder jengki kinlek ki rut surok wat hagi pitru ban siat itu tika sarkar goa kala sim khia ini kam bat kala khang kala pendi ya ka notification ba kani roadside cooking bat open space cooking bat habitru kalau illegal te kadi ke jingerap bakrau ya ka tourism hapo goa te ha jela Meghalaya ru ka sarkar kala di ban le kunju bat ngisno nada ka sarkar kam khang kani ke jingye kan kanang yai jur yang ni sakmat ti kata ketika point ban kong kami keren bat di minister juga tourism ila ong bang instruct ya ka tourism department
nang tayo ka insekren ru bat i deputy chief minister badi Pak Preston jong home ban issue yang dengan notification kamklo ikat pala nomor nakalian jong iru ila benar bat ila ong hiba kala ima ti kasutenat nomor ba nakalian jong minister ula suntu ini kam bat ngatrai kandum slam ba ikin penmi dengan notification kanang ba nyo penbenar pat ba ya kan rajing siat pat ba rajing lek lingkrang rajing penjabo kentok rajing penjabo mo ba kada illegal bat kan sadon ka fine bagi beli kiba komit yang ka kam lapru ba hagini kinja senam ka tourism ka kamkio hagi thain nang bundam tindrai ka sungsi kolong ba ngimdon waste management hagi thain nang bundam jungi hasora mdon waste management ha penuslam mdon waste management ha makurwat mdon waste management ka waste ba produce na ka yang kasem jungi la bun pa tang lagi household jungi la bun pa sa ka waste bonra kiniki turis bon nak sabar kala nang jele shushu tiga pasungsi kalong ba gibre dilum ni tang ba 4 don jaka hangnu ban handle dia dengan waste ti kumbalong hasilong indon ka municipal ka ba take care tani ka ba sim yang kan nyot ka ba pendiang yang kan nyot ndai haki than no bandong hadu untam don waste management system bat kibriu hi kidang nyabret shalom chawa ti ka umru ima kelajan poi rendang ka bede bat waste management system bat lada ka sarkar kan install gini waste management system hagin ki jaka turis imat ka por ka sapoi ba imat ka sajelle ge jing utung hagi jaka pengat bumi ti ni ajing mot ba kin identify nomor kila don lupa ki circuit tourism circuit kum ka penusla circuit ka bakan thuk ya ka snong pedeng ka molnong ka dauki ka di bandon ka waste management system tu ka sora ka di bandon la ka jong waste management system ka West Castles ba ka South West ki di bandon la ijong ti da ka balik kemni ngatrai kan yang wandur ti kata ka jing ketiu ngani ka kam tourism ba ka jing itna ka kamarian ti ndai finlap hi fi ki no thok boru ba ka ni ka kam tourism ka nang kiu pos ka por baniko baar population ru kala nang kiu ti ladang ngimla ban arrest ya ni ka situation ka ni ka por ke kan sapoi ka por bagi jaka ithiang ini binsa iutum ti kaniru kadika point ke bakong sanha ke bang isno baka sarkar kan ham ban le no ham kuloy i baka sarkar ka penbena na ke pos ka por mo ya ki scheme beper mo sutena ni ro ba la ban wanra ya ki scheme beper ba ide baka tourism mo kam jung kai pertai tamanga soba kala de ka por ka sarkar ban wanra scheme ban install ya ki waste management system haki tourism circuit beper kata ada ke poin ba Shade fin kun mau haki senam di ladap kadang gajing haka bede bat kini ki kinongnya kali lokal jungi kadang gajing jing nam juki bat ki jo kamai te haki tuki por ka sarkar kala constitute ya kawai komiti ban bishar ya kini kam bat responsibility jong kini komiti ru kadi ban persiang ban mora solution tenrai hadu mentang imtip kai ka outcome jong tu ka komiti te ngila kentu ya tourism minister ba shen unu aiken ya juba dan dia bon tentip ba kai outcome jong kan ka komiti ka bala tung da sarkar nang bangin sungtu ba kala don ne em kan unu jing persiang ban ya penuan dan dia ban yaram ya kini ki local transporter jongi ngimtip kai ka juba ang balong ikwa ka sarkar judge ba kala constitute dengan komiti kadiru ka rukom ba ka sarkar kan ai ka juba kan ba kai ka outcome ba kan ka komiti kontrak kini ki point ki ba ni keren company ba tourism minister ba ngisno ba nakalian ki stakeholder jeng ni ka jing promote dan ni ka jing kenti ka tourism ka hapanya ya ingkat bu ba kan ka jing fikir ya ka mai mariam juni di kita gini point kiba nakaliang minister ulong positif batu assure ba ngin sarkar kan le halo gini kikap thank you Bernihat ne bernihat
Wat karukom thoru kalaya pher. Ka berni hat ba tho du wai ka don ha Meghalaya. Henry ka berni hat ba tho du yupat ka don ha Assam. Ka we ka nong ba. Henry la phya liang du pu du sam chungki jilla. House name Hajar Prasau. Ka kai phot ka perthei ka la pinni ka kerteng ka berni hat ha kamat e. Henry ka khubo ka jing shisha bun sin la klet but shim la ban pin pau. Nama email de la slam de la don hi jaga sanpo kumbangi kinong song iti bi ba ka berni ka hap lang bat ka border Assam hindi ban ong ba kal air ka one way tang na Assam nge tang na Meghalaya kalong hap leng mo ba ka hap lang ka Meghalaya bat ka Assam border ki karkhana badon hakani ka nong baru ki long ki bala benta hapdeng arjela ka jingyar ka long kumba 100 square kilometer na pedeng kani 8.5 square kilometer ka hap hapo Ripoi district ha Meghalaya kat ba lai point khat lai square kilometer ka basa ka hap hapo ka Kamrup metropolitan district ha Assam ban pin bet ye kamat jong ka jinglong jingman jong ka leer ka Meghalaya state pollution control board kadang pet ngon man la ka por ka CEA QMS continuous ambient air quality monitoring station bat ka manual monitoring station ki pet patho ye ka jinglong jingman jong ka air klem sange Kadero kabajan bahabat ka border Assam tanglai 100 kilometer ngidon bat ka border Assam kajing ye per jong kal air kala don sibun kala duna sibun kala kham khoj kala kham pangat nang takini kiding kisi ru dangi pej menta bat ki por ki ba mensua em kala ya per sibun kila terngam ba ka pollution ta kadon ba sisin ba kila don ki factory mo ya tangim laban len re ban ong hadu ba kandak ta hadu kata-kata ko makimi kini dia long ngi tengim lar ban ya menjur hakador ba jong ka ying dor ba thau an Menteri rangba ka chila ong bula tho Menteri rangba ka Assam ban thau ye ka joint committee यहाँ का जो रियल फैक्ट है जो मतलब मेन पोल्यूशन था जो फैक्ट्री था पहला मतलब रहने का मुश्किल हो गया था यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी बीच में बहुत सारा फैक्ट्री शट डाउन कर दिया लेकिन पहला से बहुत अभी थोड़ा रिलीफ है और शांति है रहने के लिए kal air ka bayat kam sange haupu usam Henry ban ong ba berni hat Meghalaya ka de ka nong ba ka ba jabo tam ka pinilam bakla ye gibreo